My dear brothers and sisters, welcome to the General Conference. Mana wai te tara mai te amui arhei. Wa tia iau I te mhana ma te rūr hei. Te pure ne iau no oto I te mumhana atua. Wa pure at owo I riro te I amui ra e te me whaapir ai te pēwarua no te tātua ra. Mai te amui ai mairi anei, te tamo no nei a te mo whiwhir tu te au nei. Te hawhiwhi no nei a te mai pē na te au nei to tātua rara. I te teime, wa are purupuhia te au nei e te tamai o te whaatapai te riara hei e te mau tāne te mau heine e tēnua tu I te mau tamari. Wa I te atea mai te mau perfetei to tātou ne ano tau atupu ai te mau tamai e te mau ro tamai e are purupuro I te au pātoa. E tāta ap e ia I tu metia, te taparu nei mātou I te whea whātere o te mau hau whenua, I whaatiti e whoro I tō rātou mau taera narto I te hau. Te pi nei mātou I te mau tata I te mau wahi ato ia pure no te whea nau ai ore. Ia tauturu I te whea I roto I te whiwhi. E ia imi I te tauturu a te whatu, ia whaia te ia mau maror a whaano. Ea mota ea motu hine, aita te waneria E tu metia I titaur hei hia anei mai te mai mhana. Te ofati nei te mau maror a I te mau meat o ta te whaora I paruru e I hapi. Wa here au I te whatu ia I tu metia e te whai te papu nei au e tāna e waneria o te rau e ho e roia e te wei maoro no te hau. Tāna e waneria ia no te hau. Tāna e waneria o te pahanor a ho e roia. Ia tupuan a tiriaria I nye hioi te mau tata e roer hei I tu I te au nei. Te haapapu nei te rira I te whawar hei ia pē I te rate rā te whatu I tāna mawhipi ia haere e whai te haere I te waneria I te tata atoa e ia poro I te waneria I te momea o rātoa. Te ia tātou te hopo ia moa ia whai te I te mana e I te hau o ia tumetia I te mau tata atoa e whaar o mai. E waiho I te atua iau pōtia I rutu I tō tātou rara. Te mau tata atoa te rawe I te mau whawhaura e mua I te atua. O whawhau mai a rātou I a aupuru ia wetei e ia tawini I te wheianau ai ore. E hen he tātou e whai te tō tātou whaar o I te atua e I wai nene no te pahono I te wheia e wiwi nei non ia I te tiaturi rā e waira I rutu I tātou. E hupata tātou tātai tei I rutu I tāputuputu rā o I tara era. I te imhana te hapapu whahau nei au e, ua ani mai te whatu I te wheia api tāne tia mātoa e te I tuito ia whainine no te tawini I tō e mitioni. No te wheia api te marua no te momhana hopea nei e hopo ia no te autauara te tawini rā mitionare. O tō e te wheia api te marua o whahereherihi o tō no te teime e tupu nei te aputuputu rā o I taraera. Arawe ai o tō I tā o tō mitioni, te rawe nei o tō I te hoe hipa whauwhar hei I roto I te hipa aita I te hia nei. No o tō e te wheia api tuhine I tuito. E rau e apuweat o te mitioni, e ere rā I te mea whahepohia. Te here nei mātou I te mau mitionari tuhine e te whaari atu nei mātou I rato mato wa au atoa. E mean hen heroa te mea tā o tō e horo mai nei I roto I te hipa. A pure no te ite e hin aroa nei te whatu I arawe o tō I te oe mitioni e nā te waru mai te e pahono mai I rutu I tō o tō wa au e I tō o tō warua. E te mahua here taure area e mea whawharhei o tō tatai te no te whatu. Wa whahere o iei o tō tā roa mai te teime no te tauturu taputuputura I itara era. Tā o tō whaotira I a tawini te mitioni poror a nei aore rā, mitioni tawini rā. E riroia te rira e hamai te rā no o tō e no te wheia e roer hei. E whaari iat o mātou I te mau tata pāri whaipipo no te tawini mai te mea en hen he. Ai ta tarato mau tautor a en hen he e monohia. Te whai te papu nei te mau mitionari pātoa I te whaora. No te poiri pēwarua I rutu I te au nei I titau reihia I te maramanamo I e tumetia. E tia e te mau tata atoa ia whanau ia ite I te ewaneria I e tumetia te whahoi hia mai. E tia e te mau tata atoa ia whanau ia ite I hea e te hia I rato te hau o te hau e atu I te ite rā tata nei.
E matana I te whariro I te amuira e te me no te hau e no te amura maa varu no o tō. E matana o tō I te imi I te whari te heura no o tō hio I roto I te motu apurera. Tā uia pure I te om o yetu metia. Amene.